Come. Amitongo. Bring that car here. Come on. The venue, and I'll leave from there. Gái chả cần. Masuk. Oh, wait a minute. Tengok apa? Okay. Oh, dia ni sini mungkin papa mau ni pasti. That's recording, ya? Alright. You have the phone. You're welcome. Adina jabe kari. Ijana rata boys hoye. Mana kari. Jodoh sini itu taruh sih.
That's right. Ateker emuri akolia. Kolia. Emuri akolia. Kolia. Iteso. Odo. Odo. Iteso. Papa lokai bises. All Sunday on engare no ku adoke na lo egela. Tunga lo pali sa ne peke de national okutego. Oni kere lo nyara utai. Momo emuri akolia. Kolia. Emuri akolia. Kolia. Iteso. Odo. Iteso. Lolo ijayo ne peke de lo kangosbi papa lo kai teso. Ya ingesi apejoke palisa na parasha kai itojo kareti nges adolono kini korwo luego ngakina ne pekede ebo malo palisa ido boboda ikoto nges ko anyu nunu iche programs luelo setelu itolo safugan na ngesadu pe boysit na ikoto ngesi ko anyu tetere epedornges de lopet kanuke ajaunu ne epedornges alimu na ara loskne na pejoke erai ai rimor te sokere anyuno kata kui ito ni kata kwa ya Kenya ne ja site kera jenu ne ponelo jana kina pugani ke tunga opedori adomu no eporoto kwa anoi supaki uja utenela jokan. So papa jas ne itunga lwegelegela koto madoke na anu ipugaye ikoto ainakin papa lo epolokte icholongolo sodi toto mo ipugaye wok ai jau no ni ne akaulongini inakini engarenok ibis alim na kirot dot konye malayone papa ouriana oponi angopa angol na arai na pana ngesi yegeune lo aparan koto manu isomati Chairman LOC1. Jai. Yes. Jai Sakani. Yalama papa emormor. Aina kini soda angusi biba jenu nebe ejasi teso ni. Yalama dolu ni koni. Paul Sande molot etomai leng. Emormor papa teso. Okirore itungalu okibale bale buku. Tungalu pateta bale tem ina chane dunyata alu obutebu kanyumu akisim akotonga to soma rerenguna ai jauna joto mana ibostina yala mapapa anyun noi mamu iko taito bo papa adoke taiti na ewoja konya polo ke erate marebe bunti papa ai pejo kinwane ai rimora ke kwap ajenu ne nang tosi korwo kede ka irarati okiso wok kanyu ni nesida kede akenyo era ibore ni tegel kina atemari wanyunu ne ile moni bapa kisipa pe mori moraka kolonoi ikota atemari belo asubani papa lo ya ujone lo abus boy ki joy cholong ngare ni kikonita so jok yala mano papa wewe angeta kinongo wewe napa kinos bere ikoto bona ilipebe oyanga sa choite no ya iponyana retunga termamedo etai ne pote agari lolo asipokisi mendera nangina kidoshi pa tupakini neni akoto ngatemarebe arairai iche tungana ne etemari moyene pe bongor pape morbe abu mormor da ngira ekona yi asomo na pugan elosi pape mormor anga raimor kikini porotono e pola gogum anu anyu na temarebe iruru kya ngara kenoni yala manu so papa akota elepe mala etungalu karaban no council no ino site ko ipitene papa ko tonga dai ke onebe Dr. Henry Nakleto Poloto adera ile so ko ko en minata ngare kita kirianut so mai rongete no akuru afugana no Uganda jane sai jana kini keda papa mori adoketa no ipuno ina soditi reke chorani papa severe Dr. Kan
ayare kini eja inesi atukotongini anu iseona no ebeta iduku ere kiteso so pola kesomnoi so kapa nyamtora pak eja sai na peta beto na lo stela ije anyini okeso mayo la doto beta na peta no apolo ko aja on la ije agururu rock primary school mama ko tender no ipunoi kotongo ai jawni esikiere ni poto ai to dikini papa mori toni sine jas keda onine ako se ni patine ijala ekoni teso no butebe ja singina kedi keti paper ne na sanga je peyane waka amo konyo raste sire ke teso so yala manyi noi kapa daw ne chama neneri ne tungu pongoni ilipina subani kapira regiono kai buses regiono arere ngusyo ajin lolongo chuti isirere ngejo aibo istina ebeta aibo istina aitimo kina dawe karu kere tichane tonga so yaudu so jo ne orika koni kani na sulian na angosi bibi itemo kini aibo istina ikariari so papa yala manyi no emuri akolia honorable seko Yalama honorable atakere emuri akolia emuri akolia toni butego emuri akolia toni chibari igodo iteso chama songo koror gatakere na teso Lagero laije kata kwito kata ka Kenya ayone ailelege malanle poli jasesi yalama yosi utebo yosi chibali yosi epolongo akelele noi atuto honorable seko yalama honorable sikere ebugulo lo chibali ese bugule jas ka kapolo ko noi o district local policy because it tonga joko no aje karula bunia leading ate jakaiti oseku okurutu aye polo loje to no papo ko for Manuel Odele oito pondosi a delegation about buses atomna kanyapi kumno hapa gene ajani kinonga bge kirigi Isonga idugagen papa mara kiro ko serere ne sabune asubani bu loka subani ibongo kakle pasno ikos adoka ayare dara ya giturune polebe e bridge le ruchoket to so ko butebo to loko chiba je ponelo jenongo tamako honorable ne tamakito si ne koton da sion da ke takene portoka amin anyule be kollo mami na nara ga du chokena to nga ga ko butebo because tawo ma ay rimor ne jaitem tem sta sa rimor butebo so ko tonga ke alam ke no si be ko titikisi e bunete ngona ki soma unu down in Manari photos. You take a some. yalama Topolo so minanara, ade so manara ne pepe. Borongul kere bletone. Ade so ma onu modi to so ne. Ni jami nanara e japo. So karuka park no monga buna yanga ne ko nirgo nyona ke atakeni. Kangena. Yalama papa. No yosi ko alko kibare de uno si morgue kena somanara ne pepe e bridge lo to bneta soma ka ay somo yalama do e mo yakolia Olia papa la bere so wanyi to e poli don na nyama kin papa lo so no la jo la dot Ya
Amos, why don't you love that man? Can you know enough? Can you say more about it? Da Veroni ya Gulunyani, Alototo,
not now. No, it will take long to connect.
le bonit papa ape joke na para shaka palisa no denge taknos moyi edole nenge saibo shokwana te anu oikoruo anu aje ne ba ibo wenangi ti palisa lailo idobo bikoni nen edolo no kina cheibo shoda ka chutu ngunu no adapugan aibu anaki na peta anu itopolo ete ka dare ja utinelo itunga amuno ngi tuto ne bikari disio ka ubian nesi du muna ne rotolo aso ma pugan nesi na ajoks na eroto alo beta jana kino ni so ngunu da kede ache kere ekoto papa ajenun tetere pedora raute poroto wok koto mapugan na ukiding so anu angun ilosi ya jaune pekera urianet na alolo ejai kibale town council ko buku alo kibale kanwa park mama alo sa enaki ni neresine ilo epo akono enaki bon the chairman LOC1 akaulo ngini kanyara uno papa malani sabo retoni eja sana peta chairman mara mama wanyu edu mutoto arere katana papa emormor era na ibo sitine job na eja se poda si alo epo ne kodo jai ai gwa kina koni kanitoma so that tiror kaire onokin kidila ajau tutoma dur nare jatu kusone be jai temuno kin otoma jonso kata no mama kata nder no epo papa emormor se be poaro ngi chama ne boda bodan wota elip boda bodan alu lado te jasi kwapu noi konye wota elip mamija ijo odume kone kemli kiauna nyo boda bodan alu lado yalama leko kama so papa ali muntore papa sibere chama na kana areremu ambala bo pupu bere seke poroto kapo moreton laije inange silo shoni eriorle Alama. Hata keremuri akolia. Olia. Remuri akolia. Olia. Remuri akolia. Olia. Duwe kodu. Iteso. Iteso. Eduardo. Nasodit. Wacham dwere malan le lomur ko kror ka taker. Taker ne lomur ko katakwi toni katakwa. Na yarit ko donga ke alam ke do si tunga ngi lugane ka chutu lugala do lugane utongo abune rai malasi ipe jogo no si akemorka sa jenoni akini ngoshanu bigas kasi kutonga ke alam ke no si no ngare no bulugo palisa ka chutu chibare yo ne rulo se ku kalu chekere be yala ma ngo si no epude le polo chutu ashoman ki begalu lo le si ngare no ko lumoy so butongo na ke atakne porta to ko ngor gam ngare no ko kerebe yo na ke to flora shoman on go to palise na ngete Ko je ne no ma putende na mai. desperadis le jaso wa ta mara yala ma emuria so ate kering du kote ne pene alo to laije numa me jenete wonge so kuma John Francis era ban loka eno site so ipite o kansulo edwe kunye tu kunye dai
Okay, Katuna, Yalama, and our Papa Amunum, and I know what the ministers, okay, Papa, everyone, and the community relationship will keep all the people. I am looking at the general. National anthems. It is everybody on your attention. Yet when we put a shabon, this is Chamakitai. Yalama, Uruno, Minister Nogane, I'm a making anthems. And let's set a just on the anthem in our crop. Yalamano, Ayona Kinosi, Jack Soka, Papangos Bibi, the Jack Soka, Piteneda, and was Bibi. You know, ni, okay, Kosola Aquap. Oh, Uganda, me God of all the we lay our future in thy hands. United people, liberty together we always stand. Okay, question me, Pikainga konikana o teten taukon epono kwa kinaona ekwana age ule drone la so balideke papa idarite so koja ya ipukaina pakine dite so papa itoko gonge mori mori mabite so Kotuna kiteso ateke na kiteso. Ebuya koya koya, ebuya koya koya. Koya ya ipuskai na pakine kiteso. Ebuya koya koya, ebuya koya koya. Koya ya ipuskai na pakine so oli teso iraya teke na bonot kanano kikislo kaipuse se mori mori pape mori mori dara kere diteso koino no le jokno esai ateke kon emuya kolya kolya Koja ya ipukai na pakine kiteso. Emuria kolya kolya, emuria kolya kolya. Koja ya ipukai na pakine kiteso. Yes, atomuna kere kere uteso. Koja nutu juti no lo sholu kiteso. Keto polo to nida kere nutuo. Na nesanya mesi proteke. Emuria kolya kolya, emuria kolya kolya. Koja ya ipukai na pakine kiteso. Emuria kolya kolya. Iloshoni ayuna
akin aja ikini lokasubak papa angos bibi atupito si ay lipa no ebe ay kito Arian alosho masho mulele si ane osi mukani mara ni ese ija ilesi papa tinga kenero nga kuko modesi kaupasi ko lo ijokona e kasubani kere kimala ijonoi kanuka emormore ka esomaka kekere kimai ko ina kisho kakesi achoa angaliu na itekora kejana kisi ateker kosi kotoma abeit ko ipioine ko idichane kamina nara komami esosai eranga ko sara eromi ka inonosho anatari kere komamete adisi kanuche kosi kiwonoi kigesaki ateker kosi ka akwap kosi aipuch aina pakina apolo kisilosik amiyo ka akirianutu nekosi kajasi ka ejare lo ibecho ikina kojeijo duch papalo kashanan mamakosi kidi aitomoro isho eja utelekoni kingarene aito dikite isho erod oshepi ay galagala kenyesi apari kaukose ayuarite kama ikamengarak kama enenete ijo boni papalo ketimoni ikaru kere ikito Arian alama noi alama okay ne jasi teso akwata ne akwata yalama bunere ayra mun kede kontuma ido akota yalama kene situma lo kibale anyonu na tine nyona papa oboda aje etiakti wone kede opolisa ario roboda lo etiakti wone kede butebuo bala district kede kumi bala district yalama esi abunere ay jawni pakomor mori otomana iguses na ejani yalama no katuma o chamak songo atema kironwa jenyo no tadis ajeno toma papa emori mori sek bale esa patala shomi torokole nara ari ngi ngese ore kitai papa emori mori asoda dum na re ngai boyo tororo kajene go papa emori mori bana nesde ngare non la seu to situma atanon eda oga nemi apara shamu kajene papa emori mori balo nachi angeta kinete abo yataki adumontarere mu aijen keda gonga kina kede papa emori mori apara shanu arare ekirigi lo atekere na iteso merekwe eka ukauda orando becha manwe kansolo na tukoto na iteso ito ni biani yesa ya kiaro mo parliamenti asoete ayata kaso manara kede atukoto ko na iteso isho bala members of parliament lo teso aiso manara kede ichu ara iteso cultural union kwenye katuma akirono ta ko to malimuni ay kioni nui kamana kede papa emori mori etungana lo ejo kuna rai papa emori mori etungana lo ina para ido rai papa emori mori ekurista yot lo ikola gogo iko ni da rai papa emori mori etungana lo titing rai papa emori mori etungana lo eje na tekere na teso ejo ido ko period tauke rai papa emori mori etungana lo mor kikiti teso mune ko to mai te papa papa mori mori kasi Ikenya na sesi aneti ne rasi che engare noko erabe ite to ayalama edo e bola mokin anuna rai agari ne agara tu ko to na ite so control union ito diajo abeite ay ngare nikini na e bola gogong ay ngare nikini na jokan na e gogong
ai to gogo ai mor kikini te so bani duwe odu yala ma so ni Azoro pape mori akwa pinu no egelegela e uta kwela na atekere na eteso e uta isup ai mor kikina na eteso e uta esaka atukona kituma kipapero no pote ai somanari ai mor kikina itokolo teso kede duwe teso koto mai sala mkiri yopa kwa nwaso mwame kwa nene ramonda ijemi yopa pemore mori ija keje nuoroti alo itai pejoki ni nachana kodo Kenya iso bala members of parliament inherent the total vice president ilosi so malaba na mukaga doa gara ichama keje alomari teso munu kere rai na rai uta pape mori ai mor kikino wani bali tumanu nyoka ipe bali teso so amamsa ngara pakine woi akoto kona tema rebe ejasa kiradisi alimu na wadabale ngareno ni papa iko pakini jo nwa mitonge beti ito joka eswa mata anwa ito polo atekere oko na iteso jarere mitumalu atuko kina kupuri adeja iyo kwenye wadabala esapat araibati ngarenon eteso ationi sato pena itere kina keda odi teso pape mori na akoto nga ekeon nesa kiroto na ikamanara kede anga jepe oko na iteso na soliti kamoni nono katekeri ejelo oponendo egara jo ai toloto Italia kede nono so no atekeri nono ne egari akere ne be urunela raido ni koku nesa maikine kiror kwenye wani bali teso iloto na ito leo ratekeri na rai emaeti teso ikiroria atatai ekatuma iteso arai kotona inyakaki na akatekeri gojena ama inikini iduewo ikiroria nugi teso warura arte baba kakale uraza kiroria simone de pitoro mo pape mori kede cabinet ikon kede council etonyo kasi etorto se oyengare no kolu apolo kolu atekeri wanyuta tema rebe edumunete ai todoliki na kiron watunga teterepe dorete ayuan atekere oko inye ka oliori agiarete akere tomana ma inikinelo kiroya woni boni otesone nesido makini joy ko kwa kebe mukasa eche bakebe mogerwa kwenye kona inyo etesot kwe mamu joy lo se kuganda wadumu de tesoto no inya to kiria isabi jono etupakine akiroto na eposit araini ngositina epol auria rosites noi ido ejokuni boringin kwenye atonis epuatiba korota mano teso kwenye kingitu jok epuatituma adepari aluponu ijake de akes ido oda ikotenen apataniki kwa nabogo ekoni duwe tesabwela na rali po watu patipe atioki swache eda anwe patana ite monokin itosoma ite kesa lupo anwa ite monokina akirosine ingon nesiko beliptolo ngo papa olimo ko ikontumanu ko iwasa lupo inyeksa bela na lupo kai epuatituma tekeri na che ejoko boti alo mutune konye keloto pone alupo alo ngarene epoti iche tunga eromi arai ko iso nulu ejas kede isirigin doda turina didina erauni lo haruna ilato omame ne boyoto anuna arai mameta lupo nu ejasi eyuara idara kita ikesi papa mori apolori atiaka kedega mariana kapuganda katekerin mama jeni no idumun tijo white niche kwenye ngo bala ekoni edope otomano ingare no polo ejasi teso epolo enunge epolo amari epolo panatiaka na katekerin idumun jado peteker ejari ache kwenye korai kolonyo amapa
ngonu ga uri anu tele pitoro kadu mutubo be kiano de kina ai nyaka kina okate keri ne pepe ai morkekin nara ngone message natabu ngwa kupujo pa penera ebe onite so arai ko to na pola lo senare kadu mutai morkekin ai somanara ne pepe opone mon bonesi pedorona kokina gogong na polona teke ona poporia kare papa ko baba de kaka Ashoman e jashoman kwapu obuku koni lo ibale kapemo re mara kotongo ai te jeni kini jo e dikarere ijaso seki oka. Let me try.
Idue tomonare bon kesi biro ro. Mam so edumunity division 1 kwenye kopene dumutele kariti adumunity atomona angon. Yeni rekakini tido pute bolo sabu adumusate 6. Kwenye ni deo na kere 33. Aswara mapsakano ni alua soma ni angon. Idue pesa na neti mumra etua kapos. Jaunti sio pape mwalmonge keti mkaka ni kere. Donc mon choix ça il faut qu'il a son qui chorota sorte ma monsieur de montos et à la manoi c'est du ça là ya pas c'est du ça kan akira na uri kanari nyonja iko sanija nuitemona ikatuma no ichwa ngaro kwa onye itibari umyata bere sanya wesi yata bra papa arame tona kanun ikirikini munu niso maike da yongo jasi
baso lalo da kere kesu mani sama yongo ana wanyo ke da tojo karebe busaki ti kwa pe office no ichu aya una pejo ne proska pana ramaxuma una kan keso podi tojo kasde otomokano jaroni era papa doni papa ngosu dikon o champa pa ja ko waji tungano e jasto mado boma o district itungani buku kera to ma otale anwegele gele buku potuka de sari apetesi nanya de korwa ila bule sumuni ngare owani papa ala kesi ila bule sumuni gasi ngare kere na kuepo makatesa kan Yala manoi itungano nese jai ke dayongo isoma somo to madoketa cha nini ni woro no jobe atutubi pa no potanya kata ese to ka rosa pejo na jau papa ose ku yala mai gante so yala manoi doctor yala mai gante timu au misho ku team papa pole ese mina konya jeno benye unete onye utesi ana kisapa ara ko rapa kimene meta akimene baketa sa kanene benye tipele ko ni ku kere Moro aseo na iteso adopete bonde limoro kuju obuna ichakundoni ateker ni kiere orake ni limota irwan tipe boni ebe lolo aseo na iteso kagaro kuju toni kwap agara ni tema na nyo orai borene lo sinipepe yele pudo ajena papa tiboreni edao alemar otoma otunga okonu iachoni kwenye boni ochama shagan kongo tunanu ingarani pesa tekel emaite se emani mana ojai papa era bantoma ni man manete atekereni otoma atuda na ngegela John Francis okuma yalama au kulike daso abune na songa daso kwabu agiari yege unori yalama noi yalama iganite itunga na bika ksaka nini aitira rengesi akoto ngayangara remuna amalani mameja eman manani wokono right meja olupot noda obui ngara koni noi che baso na yanga ta na peta na dichu na pesa kana nesi opetele mambe lalanda na wale bita ko no lalanda yama noi oyo mesutuna papa pesi meja sigare koni era ngunu adato ngai temono kini apesiruka adato ngai na kini kese kisime dobet ai bior papa ajeno da kani kes kese jaja raka papa yala maka pesa so mema gira ke dichabo ikere gani nende kesi rengesi papa yala manone yata na pakon yala manoi ale baba chudere cha pasto makanen ndatu sababa sakanen nati erecha mone joneme papa iteso abelore kae pego cha kolone rono akoto wala cha rekodi Kulenu wa umo kiniteso, ebo wage unakona hii, aite. Onapa kolali munikioga, osawa ni yare ilo atipuruji. So, osawa ni yare ike da tutubeti. Igeuni woneke ere, ai rimo nimerote tau nilo palisa. Aha. Ojayo bandi ngare nikitu woni, mnyasu wonikere bali teso. Ai todiari, ai guse suwoko na kaispenyo papalo, kaiguse se mori mori, kaneo palisa. Rimuru wanikere tau nilo palisa, nepepeke da pejo kokiere luka ibuses. Kangina apoche wanikere india kitmani tesolu wa palisa. Toni o university wako neja ine Kumi Road. Wako leo niki bale. Nebanka ibusite ma. Asema baka na Yesi tau nilo wanikere aipo igin. Ai tubusiki lo enge takinelo apejo kere. Nyene bitori onaito diara kiro kere. Lueja asi palisa koto moino nolo iteso. So niuta ilipi teso kere. Siri kidiak ajauni ngena moi. Kwa wine ai buses na kaeteso. Mamu longendera chekere ile mai yalama boni. Katuma kere yalama. Kanuka abunere. Yalama kanuka itubusa parat na kalolo. Locus man ko yang ay buses
Output is not effect of the sound. Abwana kwa asokoye Kitango amukano ayoro ni papa ekiriki konye jasbera munda itunga ngabali jasi ibale kija obong sibesa kranu alimno obong ketesda mori papa iteso kiyalama iso innoi Emuria kolia kato nyara kisanya
papa mo marakani ni mo kina bantu ngano ibale do chama kisongo ke jao papa ekirigi konye kane ijai kede aloka koloni papa okirori ijoni Steven noelo monete kokumi ido kisoma ikeda papa ekirigi bala tupito ne kirigi noelo monete kokidingi na oteso kidingi na oteso ereo ni palisane oye aloste kutepu aloste kumi aloste kukedia aloste serere mamila mingora papa loe kwe kidiso aya bese kirigi yala mani norenoi akone bakena eba baksira to bakkan yala mani emu ya koyai iteso iduo iteso papa obusi papa mor yala manyu ni jane ekirora rai opolot Enrico na keleti ajai obugetlo amuni chorete papa mor kedada yana ai mor ketina krono adukun ere teso ekomolot kakwen lo komola kado to palisane arai de chen lo ibale yala manoi atane ai cherano wen emuria oliai papa yala mangani do tono ibale da yala mangasi ai temoki ai da na kaneni bale polo ni alama aite monoki apara so kanyo kawu mama da ejoko les mama le story okonyo na kule dodo ekatore era otin Charles Peter arongo era rakit onyangor ediet arae bongo abu papa itidoka aseono ngobala choranite ichu baba kinje ni naka abu itidoka aseono aporo ne cholom alu ekontile duki ere papa osoroti yarama alama mani bari papa go jarete yala manoi ebe sora odukolo gino sikilo kwa jari banga nutumini akwana kangu era iborele silinoi eschalam tsvero le parliament woko engare no loka president Museveni ka oko ateda anwa ingerebe akinye obuko kino tank bero gizo slipai mapotasa kan ateso emu ya koyai na ngesa paki akotewo ai le PS kere akupokne job aina kse papa lokai buses arerenu bakasa microphone iche bakasa microscope aloso mai papa kile papa konye bore le koja ijen dati boja alimu na che papa iso bolike luene sinere bwa konye papa inere boyo dojo yeni woja oja ingare yoda kukumute ichama kini luche poko atakere muri akoliai atakere muri akoliai emuri akoliai brodo iteso chama bisongo morora atakere kana tesot
Nelo monto gawo ko kata ki to kata kwa Kenya ayaw ni emalan le polo kakilel meja so situngal ko tibali jasi ya emuria tamal sama ki jaw ni ngarelo ni boy git tibali ko ay rabete tamal sama ki jaw ni choragal ko tukoto natesot programa ki alama noy akelela nyone jamna ni ga kwa kuskani konne bapa kini jakan selip to ebe eram bisverlo kasubani angana kana na parana lolene lai kaprana aku ga kiroto anakaya na auto mpalisa ka chudulolo kibale na soditi akira mkini ngare no golo kitekeri kangulu kere lukaitela anonsia dumana munontu na najo aseono songa pe mormor ko salo kunyet akanem ergo beronge bagana che ko kunara ko ba ma ke le pingulu ko tela kare e ko dito sa tukota wa itela ko ida so sile ko bada bere ko hanyo so ko palisa abutu kere mami do pete da abu ko tani adolum soroti akane ni taso bapeto ni makane fa votina na bonga domu ko palisa aras gara kwatati ane bani na ko ramba ga yala mkin mululu abutu kenya mashonga sapa ya so sile gitansa kanini When we have sappan to see Gamarmon and Radaman Mono Sipolo Gede, a Tokomo Valley that took a Ilekaru, the Briana Lukatomana, a sappan. The Barai, you know, show work. Ainagi iduogo lukatumna kati aturna di dina emuna inagare bange edumu to sake choretane jokwa so gyanari ongina rangine somero lo bishalvile re kislalu ke inono li testus ibo muni kwa ngana kijula kana yo so esabana ngebe elama mosinoi tumalo ko palisa chuti chibale lolo tatuma aga ngena sinu agiso manara ne pepe ngare no kokos chibale e polo ga kapolo ko ne kamundo se chibale onyala mo wasi agiso manara ne pepe paka ne irare deke ake monyo kosi lolo ija so si buku koslo ko tibale ke ngare non galo ngare ngito ska irabet haka yana na kero nanga poloni eta gene more kanu abule ra bera ke alam gini o si to wargo ko palisa ya tibale Atakeroko atakerna katesot abongo kau kanuginyo ibisa katani barele ni Mario tungali pale wasiteso buta nga palgisi akidore
Yogani lusena ambago kwapa atia luse kuju. Tupagini polonga ki tururu noi kamuti na meja ataker tegera hona kiteso poloro ni aga monyi chen soba kana mo ko sebe na mor busi apunga na ga mor galo tete galo na sudit kudama kile posi kapka ateke ebeka somata somaga gudu ya somata somaga gudu adomu daba libara odi oinono galo amle monira zitungani monyi dichan Rason tumali kukuraka, tumali somera somgangugu, miste ajara shoman teso kujumu. Teso nisare dula logi nyamata. Kui gala kere tona kwa pini me binyaskani. Nisibori ne polo ebe abongosi ke somata somgangugu meteso leme poga. Epoka kanginyo agas kinyamat ni wata kini namalo tongere nende nera bingare no kane repoloni ataki takuna poloro ona ngomet mukatikiri akapanga jamani be ko regere eja pakite onga ge ona lomara ma tuko na ge inono amito dulun ko yena ge ise ona do so ngara one mono mod abonga daun kara kaisare juli ajando zo ngado kana ga mutu so kakija eti nyintwa ne pude adomu ni bore kwanyale kutongo abu ngare no kosko inone be e jara ke roto kere di tunga tere ko wai kala ke pukai ko wai kala ke tigita e jopuna oni ga patakera mudera ki boikini ngare ni di pologo akena muna keromono adaunu kupone alejo so ko diga jula kesi amisho agero ta amone ponela ka somi nyena ikapu e ponela ka somi business yesi buna ya oni nyena apol kakere amina kinosonyanga jepo anga jepe nesigore nesia irara ya peso kama me anga jepe siti ala ditoilo le pole kama me diana akatago kekwe kuwa makotara lo adibiro kepoka kinosonyanga onde anga jepo mara oyena eteso yes, you have some people so many roses that don't support. You are going to need your people to change a lemon, getting that person. So, a couple of Sinoi, I let us know at the Poco, a minute of Japoco. It's a shame this way. Mara Kopana, Namepola Tulu Chudikalia, is so my papa, so my toto. Yes, Ebu utore Ibrahim arakana ni alito polona tume akitokesa ina adauna pake ina tangoli mwa yake atake lugo pale sa goma
akeroni kwa onyango na magala mjini yetemte bete apeyona na magala mjini totole kwa hili district na committee ko gare organizing committee na agala mjini noi ingale no ko kere ka doketa na ngi pita akigange committee angani na peyona igasa ibuse sio polo kapana otogi hata ni masoporo moto moli sama na resne pepe anwani adukuna takera na pesoto ni morgikina abisa ngono kama temare ala menoi sama na resi opole na lego kanga duluku katukubetna warawa tukubete ni pole akono amunga negere ibaba majigira ta na chote enara ya walini mutogito ni do lubutebo na soma ga kabile poroto la hawale ro de mare ba e bridi de lo itemo biskatite atamu so kabisa mwana kutoka temaro boy alama lei wakasukano bila maunosi inyaka asi korudina kale joka alama lei atekere mura kuliae atekere mura kuliae alama lei emuria kuliae atekere mani nyote yalama papa erinai na peta reidona na soditi ebeiti papa emorumori ai siberenyo ni kawada koma ejare runa aitso mojai akanu ni kapapa emorumor so suru didik maninyo nete ejaso ni kibana Have been hosting, and we shall be hosting in Emorumor Papa Iteso, His Royal Highness Paulo Sande Etomelengi Emolod. He's in a tour of his people all over Teso. So from Monday the 29th up to Friday the 2nd, he will be in the Palisa district. He started with the Kogonyo County on the Monday. He proceeded to Agule County on the Tuesday. Wednesday took a break when he answered a call from the Vice President to visit these people in Katakwi. Today, we have been privileged to host them by Teso here in Kibale County, and particularly here in Agururu Roko Primary School. What is the purpose of this visit in Tulsa? The purpose of Papa's visit is to familiarize
with all his people, the Iteso, and to call them to unity, to call them to preserve and promote the culture of Iteso, and to call them to work together with the other authorities like the central government to ensure that development comes to Teso and poverty is chased out of Teso. Today, he has been able to visit all the endpoints of Kibale County. He was in the border of Kibale and Butebu, where he saw the broken bridge that has cut off Palisa from Butebu for over 2 years, from April 2022. That bridge has been broken and impassable. He added his voice onto the voices of political leaders and other leaders to request the government to have this bridge fixed immediately. He visited the boundary of Butebu, of Kibale County with the Kanyumu County, that's the Komi district, where he saw the problem of the drying swamp of Oladot. The locals give an account that the road construction blocked the passage of water into that swamp, and that swamp is drying. He urged the people to properly use that swamp to hit the government call to secure and protect wetlands for the good of future generations. Here in the main venue, Agurur, he has been welcomed by a mammoth crowd of the Iteso that live in Kibale County and its neighboring areas. He has heard the people's voices. He has called people to unite as the Iteso. He has encouraged the elders always to solve conflicts like the elders did in the past. He has urged them to work together to avoid the competition for positions of leadership, calling them to be patient. He has particularly decried the issue of poverty, asking the Iteso to work like they worked in the past, to have that pride of having food at home, to have the pride of having prosperity in their homes, of working hard, of keeping their children with high discipline. He decried the practice of young people going to trading centers to party at night and the other unsafe hours of the day. In Teso they call them the Okadbongs. You can call them the party goers. He said that should stop. He urged all leaders, all elders to fight that device. He thanked the central government for thinking about the people, and particularly President Museveni for bringing programs down like the PDM. He encouraged all these people here at the Iteso to use the PDM support properly. He gave an example that while he was touring, he saw cassava doing very well, and apparently cassava fetches high prices in the market. So he asked them, instead of putting that money in buying new clothes, in buying mattresses, in going to eat muchomo in the trading center, or drinking, he said they should open cassava gardens. In 3 years, the 1 million will be 5. He thanked the people for coming, called for unity, called for togetherness, and he urged the people that the coming census, he needs his clan leaders to first count his people, the Iteso. Then he encouraged all the Iteso to cooperate with the census team, properly identifying themselves as Iteso, such that the anomaly that has emerged, that the Iteso were number 2 in 1952 in terms of the population numbers, and today they are number 5, he wants that anomaly fixed. So he asked the people to cooperate with the census and to keep united. Thank you so much.